Naš poznati glumac Ivan Bekjarev preminuo je danas od posljedica koronavirusa. Ivan je prvu ulogu odigrao davne 1967. godine, a u svom bogatom glumačkom opusu upisao je preko 150 uloga u pozorištu te preko 50 na filmu. Mnogobrojne kolege i prijatelji se putem društvenih mreža opraštaju od ovog velikog umetnika i glumca, ali i velikog čoveka. Njegova koleginica Lidija Vukićević podelila je sa nama po čemu će pamtiti Bekjareva, a u njenom glasu smo čuli setu i tugu dok je pričala o čoveku pored kog je odrasla, jer se njen otac družio sa Ivanom. Mi smo baš dosta radili zajedno, a i bili smo povezani i privatno, jer je on odrastao sa mojim tatom i njegovom braćom u istom dvorištu u Kraljevu. Ja ga znam i sa te neke privatne porodične strane. Svi moji stričevi su bili njegovi prijatelji, a nas dvoje smo kasnije često glumili u istim projektima. Posljednji put smo se vidjeli pre 2 meseca i baš smo se ispričali. Kada se javio iz bolnice i rekao da teško diše, nisam imala dobar osjećaj. Inače sam optimista, ali sam realna uvek i nekako sam osjećala da je to posljednji susret pre 2 meseca. Zaista je bio posljednji, nažalost. Rekla nam je Lidija na samom početku. Kako ga je dobro poznavala popularna glumica, nam je ispričali po čemu će pamtiti čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag i pečat u svetu glume. Pamtit ću ga po tome što je bio veliki čovek, ali u pravom smislu te reči. Među glumcima ne možete da izdvojite mnogo dobrih ljudi. Iskreno rečeno, a on je bio zaista veliki čovek. On je bio veliki glumac, ali uvek su ga stavljali na neke margine. Bio je jedno vreme u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a oni nisu mogli da proslave 40 godina njegovog rada, iako je bio glumačka veličina i zaslužio je to. Ivan je uvek bio neko sa strane, valjda zato što nije pripadao ni jednom klanu. On je nekako bio glumac za sebe, radan, vredan i nisu ga zanimala neka druženja iz kojih su se dobijale uloge posredstvom druženja, alkohola ili ne znam čega. On nije bio to. Verovatno je to rezultiralo što nije bilo te proslave, posle čega je i otišao iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, rekla nam je Lidija Vukićević.